Emikoro yabereye n'egendo misho kurungi niko kurira abakazi ababa bashitami hihi n'ebyoma bya disco batandika kutera orwari banyuma yo kureba omusigazi wamanywa nka Sajja yatandika kucumita ebisyo Nicholas Mujuni LD omu kyanga ekyo nikwe kubaho akimukyero. Ekyayamba ha mukoro haba hariho abasirikare okuruga ha polisi ya Koranoria niko kutangira abantu ababa bamaririze okwita Sajja. Polisi yirukanze Sajja obutamwita kandi yacumitwa yatarwa hirware rikuru rya Mbarara. Twatunga kumanyisibwa ngu Sajja omutura wa Nyakanengo we n'abakuru be batwire nibarondwa aha mushango gwo kwitishe Fred Karemera emyezi nk'ene hwire. Amakuru nigoreka ngu bwanyuma yo kufa kwa Fred Karemera polisi ya Koranoria ekakwata abana be hamwe na nyina kunkabija barekurwa omu muringo gw'ekishobobo kandi hati fayiro y'omushango ebire yimikiwe kandi Nicholas yabaizira ha mukoro kukwata Sajja. Obwa hati Sajja yakwatwa kandi twasiga bamuta omu kadukuru ka polisi hari Koranoria obw'okucondoza ku rugendo misho. Adolf Faireka, TV West.